Turabashuje inshuti banyuze Africa aho muherereye hirya no hino ku isi, tunabona umwanya wo kubahereza ikaze mu nkuru y'icamake mu Kinyarwanda. Nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Alex. Inkuru mu ncamake mu Kinyarwanda, reka tuhere kuri ingi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO na FARDC bagabye igitero kuri FDLR. Ni mu gihe kandi hamenyekanye amakuru arambuye ku mugambi wa Paul Rusesabagina ugambiriye guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone rwongeye kwambikana hagati ya Red Tabara na Mai Mai ku bufatanye bwa Task Force. Incamake mu nkuru mu Kinyarwanda, reka tuyisoreze kuri ingi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko ihangayikishijwe n'intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze ku makuru arambuye. Amakuru arambuye reka tuyahere kuri ingi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO na FARDC bagabye igitero kuri FDLR. MONUSCO na FARDC bagabye igitero kuri FDLR mu birindiro byayo birahitwa Mibambiro na Shovo, aho abayobozi b'uyu mutwe barimo General Omega na General Gakwerere basimbutse igitero gikomeye cyari cyabagabweho mu rukirira rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Nzeri muri uyu mwaka. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko mu rukirira rwo kuri uyu wa kabiri aribwo abarwanyi ba FDLR bagabweho ibitero bikomeye n'ingabo za MONUSCO zifatanyije n'iza leta ya Kongo FARDC. Ibi bitero bikomeye bikaba byatwitse ibirindiro bikomeye bya FDLR yabarizwagamo General Omega n'abagenzi be. Umwe mu basirikare utashatse kwivuga izina avuga ko intambara yatangiye mu masaa 8 z'urukirira rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Nzeri muri uyu mwaka Mbiro muri teritwari ya Masisi no mu nkengero zaho mu gace kabarizwamo Koloneli Sirikovu n'abagenzi be, ariko bagasanga bayabangiye ingata bakaburirwa irengero. Yakomeje avuga ko habuze gato General de Brigade Gakwerere wari mu Ibambiro yicwe gusa birangira arusimbutse, mu gihe General Ntawunguka Pacifique Omega uyoboye igisirikare cy'uriya mutwe yamenye amakuru hakiri kare agahunga. Umwe mu barwanyi ba FDLR warizwa muri segiteri ya Kanani yabwiye umunyamakuru wacu uri Ngoma ko abarwanyi ba FDLR bari guhunga berekeza mu kirunga cya Nyiragongo, gusa yahamije ko batunguwe n'iki gitero cyane ko bamaze iminsi bakorana neza n'ingabo za leta ya Kinshasa. Na ruhande ruratangaza abaguye muri iyi mirwano kugeza ubu, gusa amasasu aracyumvikana muri ako gace, aho ingabo za MONUSCO zikomeje gusuka ibisasu byinshi kandi biremereye muri ibi bice bikambitsemo abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Twagerageje kuvugana na Lieutenant Colonel umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru ntibyadukundira, ariko abakurikirana hafi bya leta ya Kongo n'imibanire yayo na FDLR bavuga ko iki gitero ari ukwiyerurutsa kubera ko New York hagiye kubera inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, bakavuga ko u Rwanda rushobora kubashinja gukorana na FDLR. Abasesenguzi bakabishingiraho ku kuba muri iki gitero nta murwanyi wa FDLR baratangaza ko yakiguyemo, kuko ari umugambi baba bumvikanyeho bakahagira abarwanyi bagiye kare bikarangira batwitse utuzi twabo babamo, gusa abandi barahunze kera, dore ko hari na bamwe mu barwanyi ba FDLR kuri ubu bari mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe hamenyekanye amakuru arambuye ku migambi ya Paul Rusesabagina ugambiriye guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Bikubiye mu byo Paul Rusesabagina aheruka guha itangazamakuru mu mpera z'iki cyumweru dusoje, ubwo yari ari mu Bubiligi, yavuze ko agiye gushinga ihuriro ry'umutwe wa politiki rigamije gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Iki kiganiro cya Paul Rusesabagina cyitabiriwe n'abantu basanzwe banenga ubutegetsi bwa Kigali, bari baturutse impande nyinshi zo mu bihugu by'Uburayi. Amakuru yatangajwe na BBC avuga ko iki kiganiro cyabereye muri imwe mu mahoteli akomeye yo mu Bubiligi.
Muri iki kiganiro Paul Rusesabagina yabwiye abari bakitabiriye uko bizagenda kose iri huriro yenda gushinga rizarwanya guverinoma y'u Rwanda kandi rizakoresha inzira zose zishoboka. Yagize ati njyewe muzi ko bamfunze babanje kunshimuta bankurira iyicarubozo baranyishe Imana irandokora ubu rero niyo banca umutwe sinarota naretse politike kandi nicyo gituma ubushobozi bwose bw'inzira y'ibiganiro cyangwa y'amatora n'umuhate nibiba ngombwa tuzabikoresha kandi mu minsi iri imbere turatangira paraforoma y'ihuriro ryacu kandi muzabona ko dufite ingufu ziruta iz'abandi bose. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Paul Rusesabagina yavanwe i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Uburayi mu gihe we yarazi ko indege imujyana mu Burundi ibyo we yise kumushimuta aza kwisanga i Kigali mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 urukiko rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 25 nyuma y'uko rwari rwamuhamije ibyaha birimo gukora ibikorwa by'iterabwoba byakorewe ku butaka bw'u Rwanda, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2023 arekurwa nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame agahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari amaze kwiyemeza kureka politike burundu. Tubibutsa ko Bwana Rusesabagina ari mu bagabo bafite imyaka 70 y'amavuko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwongeye kwambikana hagati ya Red Tabara na Mai Mai ku bufatanye bwa Task Force. Kuwa mbere tariki ya 23 Nzeri muri uyu mwaka havuzwe intambara ikaze mu misozi yo muri teritwari ya Fizi aho yaririmo ihanganishije umutwe wa Red Tabara na Mai Mai ku bufatanye bw'ingabo z'u Burundi zibarirwa muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Imirwano yabereye mu duce duherereye mu majyepfo ashyira mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe neza ahitwa Birungurungu muri groupement muri iyi teritwari ya Fizi. News Africa ara mu makuru yahawe n'abaturage bo muri ibyo bice byabereyemo iyi mirwano avuga ko yatangiye mu masaha y'igicamunsi kugeza neza izuba rirenze ryo kuri uyu w'ejo hashize. Mai Mai niyo iza kwisonga kuba nyirabayazana wo kugaba ibitero ahari ibirindiro by'inyeshyamba z'u Burundi, ariko iyi Mai Mai yarimo ibikora ku bwumvikane bw'ingabo z'u Burundi zibarirwa muri Kivu y'Amajyepfo zizwi nka Task Force. Yanavuzwe kandi ko Red Tabara yakubiswe iva muri ibi bice byari birimo ibirindiro byayo ihungira mu duce two muri teritwari ya Mwenga. Aya makuru anavuga ko yahungiye mu ishyamba rinini rya Iriba Ryeru, kimweho ntacyo uyu mutwe wa Red Tabara urabivugaho nk'uko wari ukunze kumvikana mu butumwa ukunze kunyuza ku rubuga rwayo rwa X rwahoze ari Twitter mu gihe uba watewe. Ariko kandi ubwo uyu mutwe uheruka gukubitwa mu bice byo muri Kabanjo na Mutanganika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ntacyo wigeze ubitangazaho muri icyo gihe byarangiye, kandi uyu mutwe uhungiye mu mashyamba ya Rukombe nka Bukufu no mu tundi duce twabo hafi. Umutwe wa Red Tabara umaze imyaka irenga 7 uvugwa mu misozi ya Uvira, Mwenga na Fizi, uzwiho kuba ushaka gushyira akadomo ka nyuma ku butegetsi bw'u Burundi. Igihe kimwe ukorana bya hafi n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai ubundi bagasubiranamo bakamarana. Ubu iyi mitwe yombi iri mu gihe cyo gusubiranamo kandi bivugwa ko bateranywa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru arambuye reka tuyasoreze kuri ngiyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ikihangayikishije ku ntambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye guverinoma ya Kinshasa ikoresha imbaraga za gisirikare mu gushakira uburasirazuba bw'iki gihugu amahoro, igaragaza ko ibiganiro by'u Rwanda ari byo bigomba gushyirwa imbere kandi bigakomeza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byatangajwe n'umuvugizi wa Francophonie mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John ubwo bari mu bikorwa by'inteko rusange igira iya 79 y'umuryango w'abibumbye. Mu kiganiro uyu muyobozi yahaye ibiro ntaramakuru by'abanyekongo yagize ati nta gisubizo gihari cya gisirikare cyazana umuti w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashyigikiye ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo guhonyura uburenganzira bwa muntu. Ati turamagana twivuye inyuma ibikorwa by'ibyaha bihonyora abaturage b'abasivili. Avuga kandi ko igihugu cye gikomeje gushyira imbere inzira z'ibiganiro mu bibazo byose byaba biri ku mugabane wa Afurika, ndetse avuga ko iki gihugu gishyigikiye imyanzuro yafatirwa i Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya mu gushaka umuti urambye ku bibazo bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanaboneyeho kandi gushishikariza guverinoma ya Kinshasa n'iyi Kigali gukomeza inzira yo gushaka umuti w'ibibazo biri hagati y'ibi bihugu byombi zikoresheje inzira y'ibiganiro. Ciao ciao, nakagaruka mwari kumwe nanjye Alex.